Salama si tamu suleh sia tontong parannu ke si tamu ki sia sidupa kaborok ki lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena lako mintu siulu solanasang. Ya te umpama tanna pena lata perangi sia lata tiro solanasang ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Na ia tu kadanna po matua lata basalan atu ya te dia lalame Roma pasala karua angka kasera saya lako sang pulo misa. Roma pasala karua angka kasera saya lako sang pulo misa. Apa dolo lata basa tu kadanna po matua mai komi ta masambayang. O puang matua da suruga ki kure sumanga tu diona kama labiran mi sia kama kuasan mi sia pak kaborok mi tu lempan lante katuan ya teh. Nah totemo opuang lakirang itu diona kadami maturu-turu komi puang pena masalo mi patudukan ni ulendu itu diona kadami. Ma kadamu komi lako kami sia masambayangkan ni lansangan na puang ki puang Yesus. Amin. Roma pasala karua angka kasera nakua apa kamu te tangia komi umpeng kaulai pak kalian sangadina umpeng kaulai pena to ketorroi tu pena na puang lan kalemi na dipakondi na kua tuo na anta pena anna puang matua siulu tu tontong di pakaboro lan puang Yesus Kristus den misa indo umpo lelean isi pena anna nakua den anna torro sola anakna tu maatananan dapo mo ya tu indo ya to masussa penanna siana sanga kumua totae tuangga kalena lan banuanna anakna ya to mak tu bari ana susira to tu indo belanna tae anna di popak dioren len keden ni tu nasi pak karaina tahu lan banua ya to ondong pi tae anna belai temai tahu lan banuanna la anakna la mamintuna la ampona usi solan ni ma ulelelelen sia si paningo-ningo ya tu agan susito napo banang te indo ya te masus saliu tu penanna sia nasanga kumua tae anggana torro si sola anakna ya to siulu sola nasang tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus lan mai pak basanta diona kadanna puang matua atu ya te umpo kadai lako kombongan dio Korintus umba susi masanangna tu kombongan inde eto dio Korintus ketuoi si sola penanna puang matua belan na tilendok mo dio mai kasengkean sia ukungan na puang matua ya tu tuo si sola penanna puang manasa si sengaran lolangan katuanna tomai tau tuo lan agan pak kalian lino belanna ia tuo salian diome puang matua manasa kumua si sayuran katuan lan puang Yesus Kristus apa ia tuo si sola penaan na puang moi anna madosa sia mate apa inala siria katuan lan Kristus Yesus siulu kaborok lan puang Yesus Kristus susi misa to disaburan to mak patongan lako puang matua paralu lata katotongi kumua ia tu pena masalo mangkamo napak kamasian puang matua lako kita ia moto ia mo lataran nuan umpanunduk ki solanasang apa misa pekutana lako kita solanasang ki kumua tapo penturu siarka batu tap padioren siarka tu pena anna puang matua pena masalo kedeni tu agan ladialan karaktasan sia tapogaukan lamintu allo katuanta batu inang iara katu pak porayan pak kalianta tu mandu di popendolo dolo len lan katuan ya teh
Ya moto siulu solanasang susi misa to ma patongan ya tu sitongan na ya tu katuanta ya te paralu la talolangan lan pak panata na puang pena masalo si balikan na lata pamambela tu katuan diomai pak porayan pak kalian tula umba katuanta lako kasanggangan. Ya kesus itu manasa kumua ia tu katuanta si solamintu kara-kara lata tingayo lalolang batu latu mengka landrian na puang pena masalo. Amin. Tama sambayang. Kang tore tu kadapni mendadi kamu paran lako kami puang. Inde du kamote ine ungki lalai sia kinani dipakilala. Kumua ia te katuanki katuan la si patok kilolangan lan pena masalo ni. Ki pamambela itu dia na kamatampuan sia pak porayan pak kalian. Malakukan kumua kamu opuang lampa matoto kan ni uling kai te dia na katuangki si sola kamu. Lan puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampuen de tu kadan na puang matua. Tontong bangki peta ada kumota subscribe pite kadan na puang. Sia tapak bagian ni. Ure sumanga uang tontong umpas sake ki solanasang.